Yo fiona ala wa matatu ile ko kona le tatu ngalo fa ba ten. Lewa fa lewa wa te ena li potibone al committee le sa o ngalo mai si le.Ole se o wala foi e fa mo file le we al committee al cap ne te le minsta. Le fu tu o tanga al mai. Passou me la tuta sana le voe prosia tu la mai dia fo ingol no na tu ya Oketopa ma vema tu wa fe ya va no ale o mai e usina mo te sa fo ale vo te otol po fo ngale fe nga pa no o le atu fo tu malo fa pa mo te le we tu ofisa tu fa vai e fa so ye ya va no ne fe to mai e se po fo nga ma fo mai ga ya on memo ele ite ena ele kapedeta li poti ale li poti e mena mfaina tali mai ai ale tele isi me fai mai e tele isi ngalwenga tanto e fai ole mela ole la wa umana fai la to ngalwenga le la wala fo mai le wo fai le fina ngalo el kapedeta e fai lo sub committee el kapedeta e va ai la i mei o fai mai mfaina fai ia ai vai polale o wala e fai isi me fai mai town fai ia pe oni me fo e town fai ole no ngala la fam taranga ole auto ilo el kapineta le poti le au mai ole me moni la ele umale ilo ilonga ole me foi le te fa pe mai ai e tu watu i committee me fa pena foi le ele o se me foi na awa a fa pe o tonu le fenga fa vai o ina la iso solo to ele to nga fenga tonu na ile taimi la le nei o la e fa ile nga wenga ale matanga wenga ia se ito e tatia le le la vai ale fenga fa vai ia ona fa ta oto le o le ata o le mela ne o le na fa ile fisidi o la fa vai le fa ile mele o le fa vai la le halwai o le fa matalanga foi le otu mai tu sa foi le the merit o le pepa le au mai ma le tala fea ngai ma le mawhai o na whai mo le nei taimi ona e lei foi se nganga o le malo foi le whape tau whimau ona foi le te tau anu whaua ai e fia turi loa lava le toi whata atia le lei o le POLOKALAME le nei ana le a wali ani mai e tele lava o pu o le mitau mai tau ona ta pena le lei Poi le te lelo mtaua, ia, e tati e ni usile ma Australia i lato manonga. Ai, wa ai mua mua, o le ale me tauna fai mo tatou, a le afo ile au wala e fai a. Nau fianga whamon mone a tatou ienga luenga ia whamai taimi. Po le asitu langa wai e le whataloanga ma le Starkist e me se awa noa i o tu umai tatangata e whainga luenga mo company. O te leo lai whanga solo lava i le whatanu noanga ma le MCO. Na matou asi fo i le mele. O le matou vai e mo i o le maua i awa noa. Ai o le mela i mai tawina. O le esenga o i Starkist mangu sila ma Australia. E ai ia ai inga mo le mea no foi tangata whengadunga i New Zealand ma Australia. Ale Starkist. E pe e fōlinga mai, e o atua tātou tangata. E su e la i ele o su e la tō, pe su e a inga no foi. O mea la ia, e fo ile e te taua ana amata fo ina na baba ai to toa i ai. Le saunga le mu o tātou tangata whengadunga. O laianga i atu i o, i fo ile o isi awa noa fo ile, tai pe fo o awa noa i ai. Ana pawal na o le mea fo ile tele na matou mai tauina le matou asesi. O le mauti noa le lei, o le mea no fo i tangata. Ia, ma le tūlanga fo i o loo ie, ia, misalo ese, awa afa peno no fo maainga misalo i ainga le lei, ai fo i ainga le lei. Fo ile ai se there's no fo ile fatulanga ina o se fo ile o se requirement e te tau ona whaamalia ina i le otu o tangata whaingaluenga whaavaitai. Te tasi alap sili lau whionga whaman mole o le mta upule le tu Samoa talks pen whai ona whaamautu mai POLOKALAME. O le ua
na whamautu an nafi le sorry wangalo ya pe mo la sos full fa le e baba e tu ia full tolos full fa o masina nei Ma fiona Fesili tula vai le tula le fanga yo ina foi yo fai mo fai al cabinet sa le ma wa to te le masio fai malanga tu ka fo wa fo ya luenga malo ia me fai na sa no fa manina tula le pesa ma ole bar ma wa le fanga yo ina ma le fai le na yin sa chu ia ole quorum ia ole whenga whaavai ole o se me whaangaio iai a le tūla whono ai i lalo le constitution o le tūlanga lava e le whai unga al PALEMIA ma le kabineta o le whaingoa na whai unga o le tūlanga lalana o le asa whaanga solo ia le ngaluenga le kabineta ia awa o le whenga whaavai ale whenga madole sa iai o le fitu le quorum ia al matou la fuafuaga lea na fai le vaai le tulafono foi lea po le a le tulaga o le fenafavai ma le tulafono i le constitution o tulafono lava ia o le a le faaiʻuga a le PALEMIA ma le kabineta e fai i le faatinoga i taimi ia o le iai malaga ia o le mea lenā e fai o le matou la faaiʻuga na fai o i latou lava o loo iai le faamuli ia ma u faigofia nei aso e mawhai ana mātou taulongolongo foi lea i mataupu e ono te tau ona whai ei le whai unga foi lea a se numera tele. I o le tele au meo, foi lea o mai o. Foi lea e le oni whenga whaavai, foi lea lo loto ma maunga. So, common sense. Eu fionga le taupu le tatou sua o tau o Fesili. Tasi a kampanile ia i temine o lea distributor. Whatau tua le la sisi le malo wa le voi tula i mai tula ngal tatou freight ina o ina po na se awala e foi ona tu ilano ia le tau o le freight. Ia o le foi tula i mai tasi a kampanile faso ina mo whatau tua tatou sua. O ise po ko ma le foi whatau wa ma le tau mo sisi tau fioro. Le ole mea. E whatau wā le distribution. Le lai e tangata e so le lai e whatau wā. Mai e whatau wā. O le mo se tei, ko e a maua, o le teimi le e whai e la tolu me le. Ai whatau, fo e umalora piriota le nā, o na to e whai fo i le o le bid, fo i le. O le tau o whea vea ina. Well, e le o se mea le nā a company so vangala ia company e ala tu va ai ole autu pe mau atu e la Fesili o ile po le fatau vai ma vai le tau mofi o le ia le fatau va mo le piliota o le konkala o fiona le tula mai ai tatu faltar malo ia pensi e foi mai faltar malo tele papena sa tu mai marketing mo le fatau tu ia depois faccio a tala tanto borders ia classe sono ma non più mai tu la maria tu fai to revive ma so ani foi tanto fai business ia o le umi ona foi le fatamilo ia le mataupu lea o le tele o hotel sia le ua velungo le disilia le bank foi le e fatautu whatever ona whale to na whale to mai ai ele i o credit ma o foi le taimi o whape mai awa o le mea mo i ai i le whale tupe o atina e fua e na o le 4% e ave i lea sekta whape por kulisi po whatoanga po e amantua o le bank clear ole autua le bank clear ole agriculture ale mea tupu ua tuititi a fao uma ele tourism ia le allocation of the bank ua olo la i le mea foi lea ua le tutonia tupe a faletai malo ia ele ngata la i le
fai o le afaina lava ia o le sekta a ua matua i oti atoa mo le avanoa sa fa'amoemoe i ai le bank lea, which is agriculture. Tusala e sa ia ale agaga foi lea pe toe taumafai e toe fa'aula. I le degree o le indebtedness e le mawhai tau ave le malo. Ma e le mawhai fo ina tau ave le bank awa o le tau nuunga la. E o ki bank. Na le au ngā umale o lono wi. You know, a hard decision has to be made. I le mele. E o mai nei la wa le mananga i le afiunga i le minsta tupe. Fo le o i le ngafa ma le tulanga le. Ale awo na ave ale i o e ngā le kapeneta i le tala sanga mai le bank. Na ampau le o le awala. O le o le la e i isi hotel si ai foi la le case o Aggies. E tulanga ese foi la i Aggies si. O Aggies na le ia tuton nga o le aitala fo Aggies. Banga nai wo mai taimi ko ti na tutu saile. O isi vaenga ia. It's historical, 15 years. O le akau ave a. So o te loa la, o le mai e fo isi circumstances o le aitala fo ale Aggies. Mai it has to do ma le whakau ngō le hotel. Na whakau le hotel, o le i la i kālafu le. Na take on ala e le company. But o le mea la le ngāri ani mai. Whakau le hotel, ko kongi ai kālafu le hotel i commercial banks. Ai le ko kongi le lako ai kālafu i le development bank. So these are all foile elements. Foile e kulanga ese ai le makaupu le ia e. Ma historical cases here nga isi ka ko fatai malo ye wo auto sangai ile ngayo. Speaking of Aggies, if I'm out near such a type of Aggies, I was in Lunga to is full of the Lunga to full million Lunga to the Itala Fulai. Yama say type for Malo if I pay now on convert loans here into shares. Olai il taimile nei, olai fai ia negotiations. Male malo, onga ole malo, nga awala kwa ia le longe, ele fa pea nga mai Aggies. I mean, it was facilitated by the government. Pe ave ole mele, ole mele le e fuangi ele fai nga malo ni. Afa pea o le sa involved le malo ile deal le momo. O le momo ia mako malama po le almen kup. Ai mai se ile mea le ile main point. O kupe ave le bank le la, only a certain portion should go to tourism. A le si vaenga mo agriculture mai se akina. Ale mele o yengi wa vaku ele malo ye kupe ai fai ku fo e kaunga ave fai ia hotel a mesela le mele ia so o mele ale fe ngai mal malo ni o mo ye mako malama ile extent o le ngai inga malo mafaka wa ile hotel la ia malefua o le ale le loss foi le malo pe a vesele ia le hotel foi le pe kaunga fai se investment a le a foi le investment ia wa me mo ia ele se ku pe development bank ko ye o lo ngovina e kaunga ko ki kilo malo if we afa pe e ali mai o le me kaunga fai if so angi le hotel le o le kulis kau langa vai malo ko la wala e fai al taimi nei o le ngata mai lo ulo o la vai fai negotiations i le vai le hotel ia man ka ko mkanga de ngor ku
kai lo teu ko kai PALEMIA kai ko se ma TUSITALA mo ta au mai lo ngo ko kai ese si no